برێزەف دەماوە باش بە سپاس هولمێوانێ ڕووداوێنە جڤیناوە یەکەم جڤین لەگەڵ شاندا gelekî spas yekem civîna li gel şanda hikûmeta Sûriye çi encameke xuya jê derketiye ku di demeke nêzik de li ser erdê tê cî bicî kirin. بگومان درباره انجام جوینه ده ما گوت جوینا یکم ده پرانیا جارن گرن گوته خواستن گو بینه چه رسرکم تایبه چی او تشته کد رکفتنا ده آداری ده انجام هفدیتنا یکه ام دبینن گو تشته هاتا کرن باش بو دریا رکفتن سر بگانینا چند کمیته شاغیج بو او مجارن خدمت گزاری و اداری و امنی و لشکری بشو بینن هروها مجارا ازمونن خوندکاران هیا ما گوتو بیش گرو و به وزارت پرورده را بیش و پاندنج بو بریارا گنجاو برجوندیا خوندکاران دا به جبر بابت قبل زود وزویر جار سر کرده هر وها ما دوسیا گرتیا گوتو بیش کر رجدبونا هر دو آلیان سرگو اف دوسیا تمامتی وره بدا وی وره و انجام ویل سر عرده هبون براستی دروجات پای جوینه را انجام هاتنا خویا گرن اف خالن هری گرن گبون کو دجوینه کدا بو پرسا خواندنه برزسان حریب تتزانین هادما ازمونانه کنگی ازمون روش آوای کردستان دست پیدا کنو ده حکومت بخسر پرشتی بکیان ریوبریا خسر بگومان ازمون نوندی هنا و لیسای هنا درباره خوندکارن گو پروگرام حکومت سوری یا نوندی خواندن در نفچه ما و چارگوشین امنی ده هنک هبون اف پروگرام تخوندن نها پرسگریک هاید نبرا هرمی و نونده ده یا درست کرنا نوندن ازمونانش بخوند کاران رکفتن او کو هاتبو کرن بره ناو برا دسته پرورده یا هرمه و وزارت پرورده الشامه لیج بو هنک سادمان او رکفتن جالی حکومت شامه و هات را گرتن تشتا ام تخوازن کو او رکفتن وره جالا کرن داکو کاروبار جشان دا حکومت سوزاویه که داکو ویره کفتنه چالاک بکه اکتیو بکه یعنی خواندکار ده ازمونه خواب بکن هنوان پشتراز دکن وان سوز دان گوه دوسیه بشوپن قل وزیر پرورده ام البندا انجامنا براست باشا بو پرسا پرورده بو پرسندن کو نقاش لسر هاتیه کرند جوینه ده بتایبتی اگر ام بحثا دامو دزگهن حکومته بکن و کنگی لنافچهین ریوبریا خسر بین اکتیف کرن بتایبتی ان خدمت گزاری هناك سازي هنا وكو بري جريدايبون بحكومة نافندي رجيم نافندي يا شامر وكا تومارين سفيل باسبورت نها قرتينا وحتى نهاتنا خصنا كار دانستاندن و گوتو بیجل سروان سازیان هات نکرن
لسازين دن او ريفبرا خسر سازيوين هاو كاري خودكي وهيج أستانجين نينا دربار خدمت گزاریان ده لی اف دوسیه وکا و دوسیه وکا گوت هر دوسیه یک پیوستیاوی به کمیته که هنری بسپوری هایش با چارس کنه لو ما رکفتن کرکو ام گلک دوسیه چالاک بکن و کو به هفر بریو بچن ام دوسیه که سر دوسیه که را ناکن ام تخوازن همو کمیته دست کاری خوب کن به هفر و علی خواه ما کمیته خو آمادن کرنا و نها ارک شامه کو اوجی کمیته خو آماده بکرن دا کو کار دست ببکه و هفدیتن نبرا وان کمیته شاقی پشتی ججنا چند کمیته و بین پیک آنی؟ نهات يدس نشان كرن هجمارا كوميتان نهات يدس نشان كرن بيجو مانو تشتب شتراست كري كوميتاكا هيا جريداي روشا حسده مثلا أولهيانا فخوا أسایش ما بستم و هروها سازین خدمت گزاری و اداری افجی پیوستیا و چند دستان هایش برگرک دوسیه هنر مجارن آبوری هنر و که پترول و غازه روشا بالا فرخانه یا قامشلو هیا اف همو دوسیه هر یک جوان پیوستیاوی بکمیتان هستیم او کمیتان کو آماده بن و یکسر دست بکاری خوب کن. چند کمیتان ریوبری خسر آمدن و چه کمیتانه؟ وكي من قوت وتشتكو هاتيا تشالا كرن بري كوميتا پرورده هبوج مهكيفا هفديتن الشامي كرن لقل وزارتا پرورده درباري أزمونين خندكاران ده هروها أنا كوميتاج بو أولهيان نافخوا كوميتا كالشكري درباري هزن حسده ده هروها كوميتين آبوري أو وكنفت وغازي هنم كوميتاك جبو دري سينوري هيا كوميتاك جبو سازيان و ميكانيزمات هفلي كرنا فان سازيا أفن كوميتين هري كرن كهتنا وكر دوسيين ديجي بيوست هبه أمزانن كوميتايا پرورده دانستاندن كر لقل آلية برامبر يا حكومة سوريا كوميتايا أولكاري ولشكري يا أسايش وهسده وان قلتو بيش كريا لقل وزارة برقريا سوريا نخير وكوميتا بيواندي درب حسد هناك هفديتن هاتنا كرن درباري هناك برسن خوجهي بلز وام بحثا بندافات شرينت كان بحثا ركفتنا الشيخ مقصود كان هناك ركفتن هاتنا كرن وهناك هفديتن هاتنا كرن لي كوميتا بيواندي دار ميكانيزما تكل كرنا هسد الجل وزارة برافانيا سوري حتى بالا فرخانة يا قامش لو تبحثاوي كردنا بقى خافتنين خونده كنجي بالا فرخانة دس بقشت خودك بو شامي وباجار نافاراستا سوريا هذا الموضوع أف مجار حتى أنها نهات يدس نشان كرن وأم زانن كو هزين روسي هنا بالا فرخانة
لما ام دبینن که حکومت سوری دوی چارەسەریەکی کی ببینه لەگەڵ رووسیا دەربارەی هەبوونا هێزên واد ناو بالەفەرخانەیەدا داکۆ ئەف بالەفەرخانە بێ کارخستن نها ئەف پرسگرێک هەیە و بێشۆپاندن و چارەسیا و گونجاوژێرە بێدیدن بە هەفکردن و یعنی پرسگرێک نە تەکنیکیەش ئالیە تەکنیکی و بالەفەرخانە ئامادەیە بۆ گەشتە. بله بله بالەفەرخانە ئامادەیە لێ وەکە من گوت هەنێک جار هەنە کۆ سیاسینەیان لەشکرینە دەبێ بێنە چارەسەرکردن بەحسا هەبوونا هێزên یە بیانی کرد لە سووریێ بتایبەتی ئەگەر ئەس پرسەکێ سەر هێزên ئەمریکا بکەم کو يعني الجوري بنتاغون جيغوتيا وهن شافكانيين دن أمريكا هجمارك جهازي خوفك شاندنا هروها چند بنگه جيگرتنا هون آگه داری ویه که بون وکر رو بریا خو سر پیش وقت و چه بنگه هاتنه گرتن؟ يعني حقيقة براستي هزين جارة هزين بياني نهاتا قوتو بيشكرند رونشنادا نستانتنادا كل شامي هاتا الدار خستن لي روها ام اوزان ياري لبردستي منينا در باري هبونا هزين هاو بيمانيان اب دولتي يانجي وكشينا وين او تشتكو دوباره دبيل مديا دل سربين بجاره لي تيغوتن كو هزن أمريكا هجمارا وان بكم كرن الباكور روشلات سوريا وأف قريداي سياسة أمريكا يبراستي هبونا ولسوريا شانداية تايبتي أمريكا جبو سوريا دبيجا كوجوان هشت بنجهن أمريكي كل سوريا ورجاوي كردستان هبونا تاني بنجها كوي بمينا اف بنگها کوی بمینه لنافچین ریوبریا خو سر دبه یانجی بنگها تنف دبه يعني حقيقة براستي زانياري بشتراست كري البا من تننا لتباوري من تباكو بنكات هنفبه تگوتو بیجو جوینک دنابرا و شانده امریکا ده چه بویا بری که هن هرن شامه اندما که هن لشامه بونه؟ لا نخير هيج هبديتنا كوهانا هاتكر بري ام هرن شامي هيج هبديتنا كوهانا كاكسن حريب هون وكا سروكي يكيتي السريان جد خوازم في برسيج وبكم يعني دور جبوستاتا وكا اندام شانداري وبريا خسر هون وكا كريستيان چاوا لوی بریار امریکا و داخویانی امریکا دنرن یا درباره تبلیغ وان چکدارین بیانی کو چند سالن لسوریه شردکن بوناوا ارتشا سوریه يعني حقيقة براستي يعني سوربرايز بوش مرا افر بريار وكاكو حمو سوري جوان را سوربرايز كوچاوا خسين بياني تفلي ارتشا سوريا سبروج بنكو ام بشوكي بروفيشنال و بيشاي وينا امادت كن دور شهر ايديولوجيا كي ام
دبینن کو دبا ببه هوکاره گلک پرسکره کان سبا روژه ده دریاته کل کرناوان گروپان ده و فکر و ایدئولوژیا وان ناسکری کوچا تبلی ارتشا سوریه ببن کویا ام تخازن ایرو آوا بکن براستی تشتكي نبدل ما ونايف هم كرنجي براستي عالية ما دربار في قرار ده دبوكو هناك شوين دن رينديها بنجبو دور خسنا بان بيانيان جسورية نكو دريا تفلي كرناوان ناف ارتشاس گلکی سپاس بۆ برێز سەنحەری بەرسوم ئەندامی شاندا ڕێڤەبەریە خۆسەریاش بۆ دانوستاندنێ لەگەڵ حکوومەتا سووریە ژ قامشلۆ تو میێوانێ مەبووی. دوو گەلێکی بخێر هاتی.